Hi, Carja. Is Mr. Janelle, agus nu, beg ni dhéanamh ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú Rith? Seo iad na gluaiseachtaí a beg ni dhéanamh inniu. Céim hinnta, Aníos, agus Rith an Spota. Déanam míad babhta 20 second do gach gluaiseacht. Céim hinnta dús. 3, 2, 1. Aníos nish. 3, 2, 1. Agus, Rith an Spota. 3, 2, 1. Sin an méid an lá nniu, go dtí an céad Traenála. Slán!